Haga jing lagai first T20 happening ke India Persia ke South Africa. Haba pai shagan ke jing lagai ke India kala khur ga nam job. Hadin bagalala ban Pynliem sok ke South Africa da shispa shirons. Padahal ke jing lagai Hardik Pandya ulala ban kamai hadu san kundai rons. Haga jing lagai Champion League happening ke Tottenham Persia ke Slavia Praha. Haga jing lagai ke Tottenham kala khur ga nam job. Hadin bagalala ban Pynliem ke Slavia Praha dan Lailanot. Haga jing lagai happening ke Union SG Persia ke Marseille. Haba pai shakne ke jing lagai ke Marseille kala khur ga nam job. Hadin bagalala ban Pynliem ke Union SG dan Laila R. Haga jing lagai happening ke Atalanta Persia ke Chelsea. Haga jing lagai ke Atalanta kala khur ga nam job. Hadin bagalala ban Pynliem ke Chelsea da R lakawai. Haga jing lagai happening ke PSV Persia ke Atletico Madrid. Haba pai shagan ke jing lagai ke Atletico Madrid kala khur ga nam job. Hadin bagalala ban Pynliem ya ke PSV dan Laila R. Haga jing lagai happening ke Bayern Munich Persia ke Sporting. Haga jing lagai ke Bayern Munich kala khur ga nam job. Hadin bagalala ban Pynliem ya ke Sporting dan Laila kawai. Haga jing lagai happening ke Liverpool Persia ke Intermilan. Haba pai shagan ke jing lagai ke Liverpool kala khur ga nam job. Hadin bagalala ban Pynliem ya ke Intermilan da shigulanat. Bari agar ke shigul jong Liverpool la ya ban tiap leng bag penalti haga minit ke pra pra. Hagwai par ke jing lagai Champion League happening ke Barcelona Persia ke Eintracht Frankfurt. Haga ke jing lagai ke Barcelona kala khur ga nam job. Hadin bagalala ban Pynliem ya ke Eintracht Frankfurt da R la kawai. Bari agar ke R gol jong ke Barcelona Leo ban tiap leng bau konje haga minit ke basan peu. Badhaga minit basan peu lai.